Kan syai dom uling ba menteri rang ba keladon kajing puli banyak ban penpoi ya kelentiral sa is jan de hills hadu klerian. Haduk mentah nak kaliang kejong ni nak council empat don kum kota ka approach dan empat don kino kibeu ban wan panel ni ban wan an penbor ini ban isu ya kata ka NOC nak kebta ban wan raya kata ka belui kita empat don. Tapi dan jing tip na piso gumno pat ya kani kajing tungu jong sarkar bahkan wan syakiti jaka ban pej kumno ban penya ya kelentiral piso gumno kum ka GHDC. Em ya kato tengim nini kum ka council ngim pala ban ong kumno ro kaya kato ka kami hapan isyong sani habat ke state government lada hakano kur komro om tang ke state government ngi hapan suatu jemut bara ke state holder kepada hak tu ka a district ke East Jantia di lada kalong ke balong tengin ya ai lada kamlong tolong banong ban kandon ke jing persya bandon ke yu tengin ku aban long ka da ka baya persya ke dalam don ke jing ya suatu jemut dalam don ke jing ya malang ke ketangi mula ban le Fiu ikum no hatu kalong kebadan kam hatu kano kebadan ni karel ko. Janji. Hatu kalong kebadan kam ni kum no pikai ke jugi jong pipa. ngangam la bas nutu haduk kanu ka sarkar India ke kuah bandon kajin sisa at persen ni idang lah ban long kumbangi long mentah nampak idang kam haduk kata anda ya la se ngikum kita kiba yo iya kata ngim habang supeng ngila long omdon ka ya la se la ka kawan kata ka railway station ni kawan kata ka rapo ka state yang ilan ni hapo ka isay dia de kadon ke jingkelad ko we kita kata ya kai ke kaban saji ang imla ban ong andre yam tai kang aja sutu dengan tempat nyimpat sutu Kalong ka kanongrem jong ki in private service council kanongrem jong ka JJDC adum ta. Kampat de ba ngin num ai anu sini ngin ai kamot kadang long hapedeng. nang nyimpat dan kum kota ke jemut lani empat dan ni bawan apa lani ngim tip hi bangin hap ai ne nginam ai lo kumoi pi mene lada ka badai ban ai ro ngi umde ban le kerki ya kenim de ban dan ke jing sutu jemut hadu ke state government hadu ki NGO hadu ka kita ki beriu ki ba don hak tu district de ban don kata ke jing sutu jemut de ban tang ke council ai kala biang ngim ler Ni pon lagi nang don kiseng balang ki bala dawa ba de banum ai anu si tripto de kaneka. Nam ta keren. Thank you. tip kila bandon Henry ban hangah kimpat wan empat ya kenduk kanya kata kila bandon la syai singi leni kena pori kata maka mesti pe Ngila ban ong ba hadu menta nakaliang ka railway frontier ni naga state government kimpat approach ya ka council naga benta kelentiral. Hadu menta. aduk empat